Dobro došli u srpsku istoriju. Danas ćemo pričati o seobi Srba na Balkansko poluostrvo. Dok je istorija Balkanskog poluostrva i dalje bila u maglama vremena, jedan narod je poput senke dolazio iz duboke prošlosti, noseći sa sobom ne samo svoje običaje i verovanja, već i nezaboravnu istoriju koju će tek pisati. Ovaj narod bili su Srbi. Seoba Srba na Balkansko poluostrvo nije bila tek obična migracija, već deo velikog istorijskog procesa koji će obeležiti ceo jugoistočni deo Evrope. Bila je to jedna od najznačajnijih tačaka u istoriji Balkana, koja se odvijala u okviru šireg kretanja Slovena u 6. i 7. veku. Pod udarnim zamahom istorije, proces koji je započeo nekada, pretvorio se u jedan od najvažnijih trenutaka za ovaj narod, ali i za celu Evropu. Prva istinska potvrda o doseljavanju Srba na Balkan dolazi iz arheoloških nalaza, iz perioda ranog srednjeg veka, ali i iz istorijskih izvora koji govore o ovom velikom događaju. Među najvažnijim izvorima iz tog vremena je delo vizantijskog cara Konstantina VII Porfirogenita, pod nazivom O upravljanju carstvom, koje je napisano između 945. i 959. godine. U ovom delu, car Porfirogenit detaljno opisuje seobu Srba i smešta njihovo naseljavanje na Balkansko poluostrvo prvu polovinu 7. veka, tokom vladavine cara Iraklija I, koji je carovao od 610. do 641. godine. Međutim, sam Porfirogenit ne ostavlja mnogo prostora za lako tumačenje. Bilo je i nejasnoća u vezi sa njegovim navodima, posebno kada je govorio o načinu na koji su Srbi dolazili na Balkan i o njihovoj pradomovini, koju je nazvao Bela Srbija. Po njegovim rečima, ova predistorijska zemlja Srba nalazila se na prostoru koji se danas poklapa sa severnom Češkom i istočnim delom Nemačke. Jedan od ključnih trenutaka u interpretaciji ovog procesa bilo je pitanje tačnog perioda kada je seoba započela. Porfirogenitova verzija ukazivala je da se ova seoba desila nakon neuspešne opsade Carigrada 626. godine, a okončala se pre smrti cara Iraklija, koji je preminuo 11. februara 641. godine. Ovo bi, ako je tačno, značilo da su Srbi stigli na Balkan pre same smrti Iraklija, ali da li je ovaj period zaista bio ključan za njihovo nasleđe na Balkanu? Mavro Orbin, jedan od historiografa koji je razmatrao ovu temu, širio je svoju viziju naseljavanja Srba na Balkanu i pre 7. veka. Jedan deo naroda je krenuo ka Sarmatskoj oblasti, koja je danas Poljska, i stigao do Germanije, gde su osnovali Lužičke Srbe, dok su drugi, koji su se spustili na jug, stigli do Panonije i Gornje Mezije. Takođe, Orbin navodi da su ovi Srbi bili prisutni na balkanskim prostorima mnogo pre 7. veka. On govori o događajima iz 4. veka, kada su se Sorabi, kako su ih zvali tada, pobunili protiv cara Konstantina Velikog, što je značilo da je njihova istorija na Balkanu i Panoniji duboko ukorenjena mnogo pre perioda kada je Porfirogenit smestio naseljavanje Srba. Iako su se ova pitanja razvijala u različitim pravcima, ostaje jasno da su Srbi bili na ovim prostorima mnogo pre nego što se činilo u pisanim istorijama. Istorija je, kao i obično, bila više od tek doseljavanja jednog naroda. Ovo je bila istorija jednog naroda koji će, bez obzira na sve izazove, naći svoj put i izgraditi svoju budućnost, koja će trajati vekovima. Tako je srpski narod, kroz vekove, nastavio da oblikuje sudbinu Balkana, noseći sa sobom sećanja na svoje pradedove iz davnih vremena, čak i kada su se za samim starim istorijskim tragovima tražili novi odgovori na pitanja koja su i dalje ostala nerazjašnjena. Seoba Srba na Balkan ostaje, dakle, jedan od najvažnijih i najmističnijih procesa koji će obeležiti ovu teritoriju. Hvala vam što ste gledali, lajkujte video i pretplatite se na kanal, veoma će mi značiti. Vidimo se u sljedećem videu, ćao.